Inggolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay, pumanaw da kanon ijay pagabangan da, tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaan, iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador, tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya? Nagado amaik ka, isupay tinapili. Ay, addan samo nga minsan sadot jay manugang ta. Ay, nairaramat siguro nga isot napili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga da di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idi ani Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, tapinsyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardaan. Awana ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga rodin ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty at dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, gusto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak matidikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti bagbagam. Dani ka lang arug tumangad iti barsangan. Dahil ta pala agpaaram. Tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apakya asawa man. Kaanong tupay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun talaga, ti pag naedan nyo nga agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahong, awan pagbayag iti abang kan paggatang iti makan. Kahit di kapsat mo ngay ijay syudad, apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't ayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo, di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan lagi nagawidan na idi. Idi nagkasarja may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana, tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nubya na? Awan pa'y matiyam amuna. Jak amua iti day di akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay, naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amo na nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kahit naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan, saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Ado dagiti pamilyado kakabsat ng agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Narigat ti panagbiag mi dito'y. Adumat kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisin tabuksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uwan, anak. Nasaya at nga raw, tagda nga mintay nuang may. Kat ado ti mga ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabanog mo, lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang, nalaing ni ninyo nga garado.
Inga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimog, saan nga agsasao? Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wan kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas jati pan nakaitao na Adamat tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimog. Imbag no saan ama bangles ti katay dayjay. Ta saan ama ukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Ada na saaw, adamat na ulima. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase a manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibaga masurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang, adda ka di problema kaninyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimag na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyaab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang, naulimag ka talaga. Kahit naulimag, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ay sana mabaling kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Saan na bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo day dyan. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruang mga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululi magkalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruang mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kag, anya ko matiibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang haasim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwa mo Anya, nawatam jimbagak. Masapula pakisamaan ta dananang. Tani, awampay balay ta. Naimbag tulan no adan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrag ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna ya ti agarada wantay. Amuna. Isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman ta, may nabigatan tay. Sige. Ay wun, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man no amuna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang ya. Isurum nga agsao. Ta saan nga agsasaw dayjay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga ro. Sika ti maibagay akad kadwana tana sa uka. Tarabit ka. Mayat sa no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, saan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang malisan iti kinatagareg. Wun nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Bayaw? Agnaed kayo ka rin dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya.
Tayo ton malpas mo ti panagkaradom, agsangot taman tapag inistoryahan ta niya. Alam ka raw, panawan kan bayaw, tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pag siyatik man ni bayaw. Ani, arak mo tay, mo. Way, napan ko ginatang di testaw. Tagsat kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsyasat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gay sa unod, wala siya tinglas. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Mga ano siyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Ha? Di ka pananagan insan. Tayo surok di asawam. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apa yan nagbartak? Saan samot ngamin nga agin ilum dayjay? Ay na talaga asaan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka dyan manugang yun. Ay, nagloko mat dayjay abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartag mo to'y bayaw mao. Pasensya kayo ng kang. Marang kunak no tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama tasan ngagsasaon. Kunak tumang ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan? Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magna ninyo? Nay, di matagsawa pulusan, iti pinagsat ka, winsan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam? Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimat agsasaw Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaw. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit ang yaman, tanasingpet jay manugang mau. Naggagat pa'y. At least, uray na ulimag, na alis tumot ngagsapaw iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginan ang Apulos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistorya matno ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat di ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysayat la lumasin dan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mo ta kasta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kami. Way, may mayat metlaeng no dan bukod yung pagtangaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabay. Uray dengdenggan jay asawam. Agsaulat ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyam jay inam. Ipagamit asawam. Uwan tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga road. Bye. Asinaw ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, adan asawa na. Adda kanon kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito iti asawa na. Tagtrabaho tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinubihan na? Taga-anaw? Jakam mo. Maamuan tanto no sumangput da.
Si kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yun. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Ay woy, ayan nga ti agbalin akatugang nga babae. Da kayo maalat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yun. Kan bambantay gayam dito. Kasla awan tattao. Adaw ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito. Ngam alaman lang. Ipagpagapok ijay anak yun. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugang ka babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Dito'yak kanungagpas na ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abampantay. Ay na, pasensya kayo nana. Nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw? Masikura na nga men, no jak agsaw. Iso pasensya kayo, no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay kayat kunti kasta, ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klaasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andaan nung alawangawak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kay kayat ko kit diti kasta ngam tay saan nga agsasaw. Nanay. Iti barkadam latag Agong unget mananjay manugang maubakay. Basol ti anak takanayon mo't ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit dahi ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Best at tarabit. May mayat mo't ti kastan ngamtay saan nga agsasao akas ijay asawa ni Angie. No siya, mas kay kayat ko tinaulimag ngam ti tarabay. Makarengrang tinatarabit at tao. Bet, at daindanon da kanyak ijay istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikod balasang ka. Apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid-id kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklom day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, bet. Parbangunam pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wan, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madagiti pagpagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kunti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko da ijayan, nagsapa rimwar. Oray at kay kayat mo saan? Paborito mamanugang da ijay. Kunam akayat mula una iti kinatarabit na. Diyak kaya ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali da ijay babae. Anya ita ti mas kay kayat mau. Jay natarabit, wano jay na ulima. Ay, may mayat gayam jay na ulima. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakay.
Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Eh, Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manukang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kan ka, barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Nanang, bantayan nyo kumaan na imbag da apo ko yo tapno saan na may barkada. Flight kun inton maminsan na bigat. Wen, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istrikto, tapno saan ang maibarkada. Aramida. Ay nahagyaman anak nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin a pangital kakiti anak ko. Jak agtalog ka dagiti dua nga ipag ko, tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apukok ijay. Taamangan numaakaran iti kinaampang dagijay a babae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Alang nga road, tarugya kong tagimpakin nanang, Basta di hulip-lipatan tibilin ko, Wen ka di. Ang mumut akasla siya kung tiin ati anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpicha. Takabayatan ti kaadam ijay abroad. Makaadal ti anak mo. Tabantayak anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay di ka uniform. Apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Wen angam apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola? Anyat madiditibado? So katamday ta. Fitted launay. Kan ababata t-shirt mo. Agbado ka iti atidog. Jay malingdan day tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola, kasto ti uso ita. Uso-uso dita nga. Agsukat ka kunanay. Di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Uwan man langan, Lola. Mapana kun, Lola. Sino katakon jibadok? Mabiit la ang tala at jay payong itulod kan. Ha? Isaanan? Kabaulak mo ti mapan iji pagadalan nga uriawan kaduwak. Basta itulod ka. Tamangan no at damang sirpat kan kaditadalan. Jak mo't agpaspasirpat. Amumla ang aya. Awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Nay, anda ka mat dito'y pagadalan manang maray. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anak manang. Hakat nagluganang ngay. Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle manen nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang, lumugan ka na at sikan ti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kong amaray. Wan, manong siya no. Tani, balasangan jay apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado di apo kumken ka Wan tapno saan ang maitulad kanyak. Tanay nasapa ak idi anaganak. Kadyak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kan uray ni Elpidia nga anak ko. Nasapa mutla anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanyak. Sa bagay matkit niya, nasaysaya at madlaeng no makaadal pa'y nga muna. Wan nga road. Ang kaslasaan mo nga apo ko ni Joy. Taubing ka ang naadaan iti apo ka umaray. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga road anaganak. Kat nasapa mo't anang asawa ni Elpidia nga anak ko. Sa nabalay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga uray nasapa anak asawa maray. Hello, Elpidia! Hello, Nanang. Kumusta kayo, ngay? Mayat, anak. Bantay sarado di apo ko kanya.
Balay, eskwelaan laang ti ayan na. Ay na, nagsaya atan. Masapo lang makaadal dyan anak ko Ten sakripisyo ti madayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo nanang. Saan kayo magtrabaho? Tapno mabantayan nyo na imbag ni Joy. Ay katun na, day talaga yam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apilpil. Ni, Lola, pisil-pisilin nyo tatyan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laang ta nagdakkel mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidak dito'y balay. Eso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lagit di, Lola. Kabailak Ubingak pa imot. 48 ko lang. Napigsaak pa'y. Good, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kijis kulaan. Agdiritso kayo matin nga ag-gym. Ayun man apok. Isublik man tay sigod apamagik. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay. Hinton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan? Adda nga minaramidan ming assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramidan. Ay apam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod Lola. Kanso katamman tabadong. Makitkita tapusag mo. Anya day tabado. Adda aklaan mo't dito'y balay. Uray pay. Basta sukatam day ta. Ay madurmenak amang kitkita iti kastabado. Manay na rin. Umay kalumbugan na rin. Ay saanan kiko. Agjagjaging ak ngamin. Hay? Isumad lang kaya masumiksiksi ka na ngayon, Di nakman mo't bulaan kiko. Malakit din, mapankan. Taituloy kumatan ti agjaging. Sige nga rin, manay. Di mo unay, Tamangan no agpipilan lang itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da Joy. Aramidan mi ngamin ti homework mi. Di pala iso ti umay dito balay. Saan apalubusan ni Lola na, Uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod nak kanu kuna ni Mami. Sige nga rin, mabantan. Oraya kung di ka nakakmanang maring. Mabit ka no lang di aramidun da ka ni Joy. Ay katun agkape ka kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapiano na pudot manang. Hala, aramidam na tati aramidam. Tagkapiak lang ni ti balkon yaw. Awan mo't aramida kon. Tanakalabaak itayan kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan, tiyagsong ka, manang. Ay katisuro ka nalipatam. Nalakalaang mo. Ne, imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot ididagito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talagaan, Lola. Nagseksi kayon. Wan nga ron apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang ti pamagita. No kasta, umanay mo nga rudan dagiti badong kanya, kapok. Lakit di Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadong taipadas ko. Ha? Kaya't yung usaran dagi jay? Hanging amin na bado. Di umot kaya't nga usarat dagi jay idi? Yag mo ta sayang. Nagngingi na dagijay akaus mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kaya't yung dagi jay, Lola? Un nga rod. Alan, taipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Sexy talaga nga mistrikto mo't. Wan nga rod, madlaw nga strikto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kaya't ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan ka iji balay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta.
Wen Joy, ngam kasla balasang manan ni Lola man niya. Kasla teenager matan nga agdala. Jak man amo. Tama ni pud na ikat jay bilbil na. Kaya't namutin tagbado iti hanging. Iso adagi jay bado ka nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayong kini Lola, anak? Nasaya at mad, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola Muan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wan, Mami? Di mo suksukirin ni Lola Muan? Wan, Mami? Nasaysaya at mo't lang ano kaduma kanayon ni Lola. Tapno mabantayan na ka na imbag. Wan ngumpati kawis ko. Paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Syakla ang tisaan na nakauso kadag iti gagayam ko. Ay na, basta ni Lolam titong palam. Tamo na tinasaya at para ken ka anak ko. Wan, Mami? Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta idan ijibalay da. Makilugad dan ka data. Sige, Uncle. Ngam sumurot pa nga ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyan mo ha? Di oray sumurot, nawaya mo ti tricycle. Nay mga oras mo, Maring. Ne, Mang Anton, anyat masapulyo. Umayak ko makikape. No, nakapiyo Damat. Ala, sumrag ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan. Di ka mo nanagang. Tas anak mo't ama ng gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom. Nagseksi ka mo't Maring. Pimintas ti pamagim imubing ka. Ay kat agyaman na ka Manong Anton. Kanayon mo't ngamin ti pa nag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing Maring. Anya mo day tangay bagpagamon Mang Anton. Kaslamat pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo na? No, anda pa nakabalin na. Agaram kumakin ka. Ha? Siya ako nagpalpalikaw pa. I love you. Anya? Anyat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa Lola. Jay istorya jay may sa akadalak. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramidin nyo. Kas kaila agpapansin kung manatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay. Gagayam ko. Uray pay, agpakadisente ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang tikas di ajar mo, Kung manatawa ka nga, kas kalanad anuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom ang Joy. Ni, apay ngay? Basta, diyak kayat taamangan no armenda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at nakakuyog mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayom ang nawatang. Wan, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo ang mo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makitkita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaan. Apay ngay da kayo, Lola. Usaran niyo matdagi jay hanging abado. Naimbagla kanyak at abakot ako. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay manang gundaway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga da kadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamat da Joy kan Lola na akadwa.
Basta kuyugan ka, ta sa bali mo ti pagawidan da. Anya? Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ko ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napanandalolam kan uncle ko. Diyak man amo. Agdadamot la itay dito eh. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot ah. Ha? Simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun. Intay ko mamanganan. Ay, awan nga rod ah. Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito'y bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na ibalay. Ay, ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa Kiko. Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala jay cellphone ko itibag ni Joy. Nalipatak ba't nga rin tayo cellphone ko, hindi balay. Ay, umay ka. Sa pulan ta ida, Kiko. Ni, narabyan kayo na simbang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi eh. Nagawid kayo kuman idisanda kami mabirukan. Malatay nakagdigos. Rabi, nagdigos kayo. Inton bigatan. Ita nga road. Dagaangan nak. Nabang sitak. Sa anak akong portable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumrumwar dito'y balay. Diyak kaya't amadamag anagbulakbol ka bayat tikawan ko. Wen, Lola. Ngam papanan nyo manan ngay. Marabyan kayo kadimanan nga agawid. Kanayon kayo matan marabyan. At dala papanan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitak Joy di ka rumrumor dito'y balay. Kundi ka agpastrak iti uray asino, naawatam. Wen, Lola. Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka. Iso nga is-istrikton ka, tapara mutlakan ka daita. Bawal ti bulakbol, bawal ti aggarampang, kun kang runaan ti amin, bawal ti maki-boyfriend, nalawag. Wen, Lola. Tata Shano, agistambayak man pa dito'y sango ti istoryo. Tapangururayak ka ni Lola. Apay, napanan ni Lulam. Sumip nga ito na. Diyak nga rodam mo. Mabut-buti nga ko ni Jebalay nawan kaduak. Ala, agtugaw ka lang dita. Ura ta sa anak pa'y mo tamang rikap. Alas 9 taon no, mangrikapa. Ay, ala nga rod, agyaman nak. Kasla ka na yun mo tayo, narumor ni Lulam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Adan samat business na. Awan mo't, mapanlaglak-lakwat sa kadwa na dagitipadan na matlabang bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak, no damagag ti papanan na. Anya, naibarkadan samot ni apong mon malasang kaw. Baliktad samot yan, ti mapaspasamak. Imbes asika nga apo ko ti may barkada. Saan? Tajay mo't lulan. Uray ko mga rod no agawid dadagos, ngam saan mo't. Ay, kanayon amarabyan. Parbangon pa'y kay din no daduman no sumangpet. Kanya, ay bakit ngagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kan nadlaw kaw. Nagbalaw ti panagkaw-kawas ni lulam. Nasumutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala. Ang grabe mo, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaariman nan. Ha? Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasan ko Ay, masaok lang ata, mas daawak nga may. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no may bagay iti tawon na ti panagkaw-kawus na. Ay na, agyaman na nakabakasyon kayon, mami. Kailiw da kayon. Ay na, kailiw kayo mutan anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing.
Ne, apay nga madi ka ditirik na anak ko. Diyak man amo, kasla ka na yun mo't nga aglalado. Joy, asino day ta kasarsaritam? Ni nanang, lola, si Mang Peten. Nene, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni lola mo. Agbakbakwar samatan. Diyak amo, mami. Ay, umay ka, inta kita ni lolam. Pakawanan da ko ma LP anak ko. Joy apo. Ni, anya tikid dawan nyo iti pamakawan, nanang. Apay ka di lola. Sorry no ibabain ko ti pamilya tayo. Ngamin. Ngamin, anya. Anyat kayo di asawan. Di na kay maawatan, nanang. Ngamin, iti kastoy atawon ko. Masikuga kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? At anak ko. Sino? Ay ayatak ni nanang mo Elpidia. Nakasagana ak amang ikasarkan ko na. Agkatanya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikugmat ni nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni nanang mo Elpidia. Isong ikasar ko iti kabiita na panawin. Nay, anya man dagita ginatgatang mon marsaw. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumat nga sulat sidak dagitangatang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangan. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumat ajak agsidsiday ti kakasta. Ta ajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo tauray sagpaminsan laang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilanga. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak-nak pay kidin Ha, agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta? Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaan. Ken makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Aramed ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pay laan. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun ay. Awan nga minti exercise mo, so akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gunggunay ka. Ta nasustansya nga may, nagitikan ka na. Kastaw itang gaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Umiksa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatag. Ta mabisira ka. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ka panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta garaw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, jag brata. Kastaw Kastaw nagpardas na na matabuntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawat ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalis. Tanda pa aramidak ijay kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pari Marso. Ay na, unay mo dahito nga uyukan aya.
Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mapit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso pare. Ngam agimbagak mo't laeng tanag tumarakon. Ay, sos. Lukas na nga agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram na iti customer mo, iti kastangar aramid. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pa'y. Ay, diyak pala nga rin gumatang maray na delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor na gumatang. Pasensya ka na, diyak kayat agsakit. Kakaiso na diyak agsaksakit. Ultimo pa natagkat sa anak ang matamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay, Sige, mapanakon maray. Gumatang ak tumanan dito, nung naimbagan kaan. Tanangam mo't basi ti panagsasaom iti sabali at tao marso, takababain. Ibagbagadan ang nakar-artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Likak laang tagsakit. Apay sika, no ada kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanay. Kayat mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, nga maglablabas ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Diyak pa'y kayat ti matay. Diyak kayat ti agsakit. Ay na, uray ka sano, ti panaganad mo no talaga chimpo mon ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Oo, depende da iti tao. No abuswam ti bagay, bye-bye am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau, umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldaway. Sa paag man tagpasada itatak no makaaduak. Nay, kita ang manan ti panagmanehom di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok kinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan dagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang nala. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isak lang mo dito yan, ta bumaba akam. Basta kumpot kayo na. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapal! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung agmaneho. Ay, dahi tate pangkitaam. Nakabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Umingamin terik na. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo mo. Ay, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kau. Awan tirong mga pagdanagam. Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil ti agtawon na ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dahil dya iti mang papaubing kanya. Tay kunada nga runain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Diyak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Iso nga papaubing nga. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nangamda kayo. Dahi tangarot kahit naimbag nga raw, di dahi baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawon ng tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon
Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal, chimpo mo na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na anay ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak. Agpapaubing, pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day jay alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan sambat agbrabrasan. Yilo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw nga agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko, yellowish. Wala nga once adila ang ti panagbrabras mao. Ti panagbras ket tunggal malpas sa mangan. Kita am kanya, ang brasa kitag sapa, no oras ti merinda, pangal daw. Inton oras man ti merinda, ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo iti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaws iti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka man agdaldalos iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot, ay wanam ti bagay. Dalusa makanayaw. Pati nagtakukom, di mo amo adalusan. Nagngingisit da kita man to'y kukaw, nagdalaos. Ay na, mansa ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Ket no naman saanan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't na iti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakita bakrang ko. Kay kayat ko kede pa Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agriring dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat magkititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos may. Karugay na pa'y dataaw. Tako na malan na sino akadalusan ang nagsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol. Angam, uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw ag ijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka no ngamin no nabuntog ti panagpataray na. Ket di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo ta. Uman, madam. Aliglado. Iti sentraw. Ne, payakas di ti panagsaon ni Marso iti cellphone na. Kasla ipitan na ti busis na. Sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy, Marsaw! Payakas sa tabusis mo? Kasla may ipit? Apay aya, tilaman manlaw mo may. Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Naa! Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw, kay turod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay? Apay nga mo na tinumber mo? Ay na, nabayagan, apasahiros ko na jay.
nabayagan ngagpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid, Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapul ka mutan iti adayo nga ubingam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang, umay kay lumugan na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan? Jakpay kaya't timatay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaiso na napigsaakpay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan? Ay na, nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingat. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, siyaklaang tinagbiyahe. Apay ay aapilitan nak, Marsaw. Jakpay ngarod kaya't timatay. Apay ay aapilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, nakayuman ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta, adda sarakag. Ay, katubad saan ba ta siya tinakapila? Sana bali, tayong pakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti paglugana. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y mati ko nam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay, kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mau. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Ay, si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siya, ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay ada samsambutan na. Siya ti ayaban nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangkin ti ulong. Ka man kiti agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapukan akmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapat nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita kat napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kasla da pagpapaubingap. Ay sas, agatap ka manin ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga ay aywanak ti salon at kau. Jak kayat tagsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Ay sas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaman. Sapay alas 8 titulagan medya pasayros ka. Nay, alas 8. Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sakbit agrubat ako. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabitla na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapay ta. Igupak no malpasak ng digos. Bakit? Mabitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na yan. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwi ka. O, bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday to yan ti magbagak kahit.
Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan na nakaw. Alakit din darasan yun. Hindi kitaan ni tatang di ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan na. Ay na, una yan tikas ta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakal. Nairis taropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti sugat mo. Kat, lagi tayo dalam. Kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan daan anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akong. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta din nakadumpar ko ngay? Diyay kanulugan na tinadali, tatang. Ngam diyay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiyak. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad na nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko, to si bibiyagak pa'y. Ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay sanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay, jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo matiti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamo tagpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang ure kasjay ti manehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali na kaskasiron. Uwain bakit saanin? Promise. Diyak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadak taon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kaya't siya ti makilugan kanya. Una, tasaanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Kanabunbuntog basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay why? Diyak kayatan ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanay mang. May at ti bisikleta ta exercise kumatlaan nga. Ay katuhan na. Mala mapantangaro doon. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaunay marsaw. Eh, pasangat dito'y nana. Narigat tiyag pidal. Ano sa nyo labasitan? Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdel sultan di barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain.
Hangko kayat nga mamuanda nga ag-apa kami, nga kabilanak ni Nunong. Kastalatan na ka na yun ti bagbagam. Iso nga agruam na dyan amang kabkabil kan ka. Tabay-bay ambat kamay. Anya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Daanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na. Ngamahan pa yung atadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene aka anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpatsarmingam a babae. Da, agtaw na kamambat, tilibag pagam. Diyay manugang mau, ti sagsaganaa. Ha? Masapul nga agpadakilak iti masal. Tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mau. Nga po siguro tanakot to nga. Iso nga isi-isyan na klang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod ah. Isa masapul nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bayin. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibaga takit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadag iti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Verong Raja Tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadag iti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil naman ang jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon na diyang anak mau. Parigato na launa yun ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga't atipaan itikas dyan nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asirmunam takno saan na makalipat. Ay na, abalayan, san lang nga inaldaw. Mamitlo pa'y ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam, abagbagaak, ngam awan melata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod daramidan tayo ita, ngay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pagsinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Taawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua, abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Verong. Bakit ang dekas tangaramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam na agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Why? Lasay saya at nagsina kayon. Kapno di mo kabkabilan ti anak may nunong. Apay lang alamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin tanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso ana umong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, Nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y Nunong, anyat desisyon mo. Ay, kat agsina kamin, ananang. Kanayan mo't langan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tawaray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Ay, Besaon,
Apay, anyak mapasamakin ka. Masikugak, tatang. Anya, ay, sino ti amat asikog mo ay? Kat ninunong sino kumapay ngay? Nakarga anak mo't gayam idi sininak. Anya, ay ikit kasanuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging ka makapasngay ka. Kan aging ka iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Nay, papanam nunong. Ape nagimpaki ka. Inakagtrabaho iti syudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Biron kat kasla ka man baro nga agas astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng na ita inom. Sana maliklikan na ita. Dakkelan ti sikog ni Biron nonong. Engkanto mamangtad ita ramatan ng agpas ngay Dandan agpas ngay day jayang. Nagsina kami nga roon. Wen ngamja anak mo ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di maramidan ti kasta amangan no'y darumda ka. Ala, mang tinak to. Ang putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no'y di nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Tadyak kaya't nagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyo. Kaya nagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Biron. Uray maladaga pa'y laang. Madlawan akarup pala uray ni Nunong. Sa pala saan to nga umala iti ama na arabisyaw. Tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita, tay apo kumitay. Awan ba't intern na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga ron tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ng rimwanan. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan ba't ni Nunong iti balay da? Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinentog out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sana balay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Biron to'y apo ko ta. Ta nakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Biron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tanti na palabas. Mga barwanan tamanan. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananan. Tapno ada gatang na iti gatas di anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala Nonong. Hello, Biron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko ka. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro kak nga rod iti trabaho itoy. Hanga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan?
Nagpromise nga hana ko nga kapkabilan. Si Ming patan ni Nonong. Sige, taglutok pa itatang. Uy, Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak ka. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat niya. Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan ba't ngamin akas ka rin lakay? Nang runa kat nagkasarda, kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga rurata nagbalbaliwan ngagpaisaw na dyan unaw. Ang mga numadamdama, madungiran man ron dyan anak ta. Saan ba't siguro lakay? apay nga tagtakala nga sumangpat Nonong. Di ka man sumanaw biron, tanapulot yung ulo. At nakalaban ka. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabe Puyatan lakmat nga mang urore kanya. Kunak ba na di ka sumanaw? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulo, kunak lang arunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni Tipules. Padasam Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamat lang tilandli dito kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahang kang agpanpanunot. Di ka pala sumanaw. Ay, imbulangit mo matantilamay saan kan tugtugaw. Ay, subruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa beran. Agsaw ka pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yung dada kabinet. Anya ka matan. Kaya mo ko si kati bulagit ko. Hindi na kan. Hindi kasi. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kumusta ti panagnaid mo, Jason, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan mat gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawan ije boarding house me. Dinadaan la pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot ngamin kit kangawan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaed ka ngaminan dito'y balay, anak ko. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon day di anunong, tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro, ngamlakay tun. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Pero nanakaw, apay ngagbakbakwar ka. Agninawak nanang. Anya, manaan. Han kumat nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kan ni Nonong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga ron ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man ang asawa Nonong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kahit asino pa'y kumasika, siyempre. Nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na urnusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Hindi ako papanawin. Wana, taparigatan mat iti kabel. Kan kig tutam, nukas dya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano nga agnakam ka. Sana maliklikan tiya arak kunak manan.
Diyak mo't mabali na paayon ti awis na gitigagayim ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka mga agkabil ka nagwala. Sa bali mga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danog maamin na pader, lamisahan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmat nga ro, nagitigagayim ka o no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa ya bakla. Ay, manjak mo ta. Kan ambangan nuliklikan da kun agayim, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayim. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagitigagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyat jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron kayan ti problema. Tatalaw-atalaw. Veron anak ko. Sa nagaputan na ka anak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak ag sapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka din nanang, promise. Veron, Nonong? kunak tupay ka ta si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? Maikadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggiginam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man kinapalabas. Agpin na kawantan Veron, ta mga baruanan tamanan. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw ako, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ano, kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. Saan man? Makapakilig no, may palagip din na palabas. O niya, agawit ka naman ang medyo dagus ko, why? Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita na aktibus ko nga istorya kanyam. O sige, urayan ka naman lamuan. Anyat kayat mo si Dan, tayo sutirutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manay, indanon man day anak maon, tibagina ije nga asawa na bakit. Ay, wen nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakidin naman mat gaya mon. Natangken ngamin ti ulo na diyang anak mau. Ito nagapadaman sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti awawir ta. Isurot mo kan kuwana na iti anak na, tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyan nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen nga agsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mutan ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da paylaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay lang iti masapsapol na.
Wan abala yan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manananakaw. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon te anak ko ngam natay matandya amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ayan yan. Nagsubsubli ka pa lang kami ni tinanak at sininaam lang runan. Ay mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita. Ta bindisyon na ita. So, di ka madanakan. Sa kabayatan na napigsa kami pa iti inam. Tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. May bagyang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo. Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di apaglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ka amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na uri asino mat siguro nga anak. Talagang agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno a panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Ayun gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man pus-apus iti FB, takababain. Anya kumaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tatagin nayat nga oray saan nyo nga ipus iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo nga minta ipus yu pa'y ultimo pa naging nagak ken pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man iti kayat mi nga ramidan iti nobyo. Kat katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu ti man nakibiyang at tao managkapal da unay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Diyak tigusen, tama nga numatektekan ni Rostom amang ururay kanya. Napanarmanan ni nanang mau, Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakiditan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidon na. Huwag nga ruda, di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay adag iti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makad, isumat ti panagamampang na. Nga ruda, ang aman niya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle, malamtumang nga tana. Walang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man iti nalapat na di nga inam. Nakitak manan jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo manan ni jay hot-hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot da iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Kat no
Isu ti sugar baby. Ha? At daya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan. Aha, imposible Jackpot yun na ita. Pangala ako maiti kwartak alaman. Oray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-dawat akin kwa na iti kwarta. Wenno saan. Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na dyan lalakay ka ba, guys? Kadno ahente itinunwag, kas kadabakbaka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangtin ka man nga raw, no, da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano da? Aday ta ti 1,000. Husto day ta. Tama nga no isugal kan ipartek mo matlaeng. Ha? Yamanak manang. Bayadak tumot laing. Uray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisan. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramidag. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain sa amat. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam, no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Uray bagpay laeng. Ta, adangin na jay kurso nadak abag, honey. Sumarunon ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigrigata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adam damaget no nagsweldo kan. Tano saan pay, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted chay nobyo ka. Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday ta nga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na buta. Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyo. Dayta ti mangipaneknek at talaga ang love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laang kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agistambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansaki di manan makidate Ay, wun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalon asin yang. Ngamin, manmano tikas kanya.
ang nakatumpong iti sugar baby. Wag ngarab, man ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipanaknak at talaga anak pigsa ti karismak sinyang nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagiti lupok. Ne. Nagsisipukol na pailaang ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaang. Adan sama yung kabil mo, di tayo sa nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya nga'y paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. Sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaduman ti post nan di inam karaol, nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti-FB. No kasta, di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga iti nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan ba't ti dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Kita muna mat ti ugali dagiti tao di ti lugar tayo. Ado ti man nakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurean niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Orayak man dya inam takasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi angkal. Numabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas niya nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko'y tinadya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. At ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon na nga ikan iti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Wala. Paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaan mo kat siyak ti ada sugar baby na. Aywen. I-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangted iti kwarta kanya. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangted mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Nanya day ta kabagay. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom maparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak ang nakirelasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot na tiyag bali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaramid day ta kanyak. Ta love na dayjay. Katno ka na yun nak nga ikan iti kwarta. Inikan nak nga rodmanan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nana? No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Rusak lamay sa no anya ti pagragsakam. Aramida manang kao.
Kunak nga ron ka ni Carol, ani na ka mabalin alapdan, iti kayat mga aramidan, taasan kamot nga ubing. Ang mumati na sayat kan saan, di ba? Katuan man! Alaman ang aramidem na tatiam mo mapagragsakan kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay ulitag mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend. Apay, maperperwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsa. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangtad iti kwarta kanyak kunak manen. Apay pa lang amin ang makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awan bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidag. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kag dardarasudos. Ang mga nagbabawi ka ito. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingpot ni Rostom kanya. Di nakpay pulos pinasakitaan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain ka anakan. Agbordingak pala ili angkal. Tas asidagita yan ti trabaho. Jak kaya takabalay ti nobyo ni nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkal. Kasangsang pud day di balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimor ang nagsapul iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat magsaritaan ta, bayaw. Di nagpay awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kao. Ha? Talaga ka day, adesidido ka, mangikasarit ti kabsat kao. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitaan. Saan to Apolos manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang. Kan bakitag. Nasingpit kan nadungo kanyak manong. Lo bilang kumapsut tao. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos manong? Siyak ti mang taripato kan kuana. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rosam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyag. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barubot kit day. Limawat akit ipamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamit na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na in love kan ni Ricarda ha. Wen siguro kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kano talaga kayat dan tiyag simpa, makabuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay inton kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na, agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaot nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo man laengen, mang marmarites kanya ti alaot nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 a baboy, ken 10 a kalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo nagado ti sagana. Na, iso nga oray awisem amin akakabagya, mabalin,
Tapno saan ang mabanglos ti sagana mi. Jay boyfriend mo tag guest house? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Talpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan ang nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isuntumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ay, wan, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda, ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikit, nalawang arot ti dagam Ay, wana. Dilaeng karol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay, wala. Talpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga raw. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda, taas sidag ili. Ken igid ti kalsada. Wala. Ado ti mayat amang gata ang agam jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Da ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumama kasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad? Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad anana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay Rostom, nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kwa, wan nga raw. Ay, problema mo ti kastoy. Siniranda ka. Kasano nga ta nasurutan dati ayan ka. Ay, kasanungay daytan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko, diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay gaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumutkan katidad duma. Kung tinaigatang iti sagana tayo di kasarta, ijay tinapanan na iti daddo mga inututang ko. Anya? Iso ang makitinulong kang agbayan. Tadwata ang nagnumar ka na di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam, ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dahil asawa yo. Kasano na ito yan, anak ko? Sapay nagkasar kami. Ay, kat sangwan yo, aday taparikot yo. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yo. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun atinadto maadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Ti total. Nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matungpal itagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga di tatao. Sana mabalin.
Ay, kano babalod kay anak ka? Kabaybayan niya mabalod ah! Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan! Anya!